برنامه اطلاعاتی نوید رو مستقیما از تلویزیون سفینه منظورتون میگردونیم. در استودیو سهراب شاه دولتزاده، سرده ترجمان قربان علی ستارов. امروز در قصر ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راهبران هیئت‌های جلسه نوبتی شورای راهبران نهادهای امنیتی و خدمات مخصوص دولت‌های اشتراکدار اتحادیه دولت‌های مستقل را به حضور پذیرفتند. سرور دولت در آغاز سخن اشتراکچیان جلسه را خیر مقدم گفته با سعی و کوشش مشترک و فعالیت هماهنگ ساختارهای قدرتی و خدمات مخصوص کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل بهای بلند دادند. ضمناً پیشوای ملت با ذکر وضع مرکب سیاسی بین المللی تمایل افزایش فشار تهدید و خطرهای جهانی را با نظام منطقوی امنیت به طور مخصوص تاکید کردند. از جمله افزایش منبع تهدیدهای تروریسم بین المللی، افراطگرایی، ظهورات تندگرایی و جنایت‌های متشکل فراملی، شدتناکی مربوط به قاچاق مواد مخدر و اسلحه و جنایت‌های کیبری همچون خوف‌های اساسی امنیتی نامبر کرده شدند. همچنین ابراز گردید که تاجیکستان جهت تطبیق استراتژی جهانی ضد تروریستی سازمان ملل متحد دو استراتژی مبارزه با افراطگرایی و تروریسم را تهدید و تهیه و قبول کرده است. در فرجام سخن سرور دولت علاقمندی تاجیکستان را با ادامه مبارزه با ثمر بر ضد تروریسم و افراطگرایی و تحکیم همکاری عملی اوید به مسائل امنیتی از جمله با استفاده از امکانیت‌های روند دوشنبه اوید به مبارزه با تروریسم و افراطگرایی تاکید نمودند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با سفری کاری به ناحیه دنغره ولایت ختلان تشریف آوردند. در دوره این سفر پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهات کارز برای بنیاد کارگاه استحصال درو تیریزه و پانل‌های آلومینی جمعیت دارای مسئولیت محدود کوروش کبیر اینداستری سنگی اساس گذاشته با لایحه بنیاد این کارگاه صنعتی شناس شدند. گزارش در این خصوص. 16 مای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به ناحیه دنغره ولایت ختلان در دهات کارز برای بنیاد کارگاه استحصالی در تیریزه و پانل‌های آلومینی جمعیت دارای مسئولیتش محدود کوروش کبیر اینداستری سنگ اساس گذاشته با لایحه بنیاد این کارگاه صنعتی شناس شدند. طور اطلاع داده شد اقتدار استحصالی کارگاه در مساحت 12,000 متر مربع ساخته می شود. در یک سال 180,000 در و تیریزه و پانل های آلومینی را در بر خواهد گرفت. با اطلاع مسئولین در سمت عملی سازی هدف استراتژی حکومت تطبیق مرحله به مرحله صنعتی کنانی با صورت کشور در ناحیه دنغره روز تا روز بنیاد کارگاه و کارخانه های صنعتی به راه مانده می شود. اقدام مذکور نیز در همین زمینه روی دست گرفته شده است. در کارگاه کوروش کبیر اینداستری که از جانب صاحبکار وطنی عالم طاهر عملی می‌گردد، در آینده امکان است که 120 نفر با کار و معاش خوب تامین گردند. طبق نقشه آغاز فعالیت استحصالی کارگاه مذکور ماه سپتامبر سال 2026 پیش بینی شده. محصولات آن به بازارهای داخلی و خارج کشور پیشنهاد کرده خواهد شد. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان این اقدام صاحبکاران وطنی را عبرت بخش نامیده با آنها عرض سپاس نمودند. امروز همچنین در دهات به نام اسمت شریف ناحیه دنغره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با آغاز ساختمان مرحله دوم کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین‌های گوناگون تمغه زره پوش و تجهیزات حربی جمعیت دارای مسئولیت محدود سپر گروپ سنکی اساس گذاشتند. 16 مای در دهات به نام اسمت شریف ناحیه دنغره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با آغاز ساختمان مرحله دوم کارخانه جمع و وصل و استحصال ماشین‌های گوناگون تمغه زره پوش و تجهیزات حربی جمعیت دارای مسئولیتش محدود سپر گروپ سنگ اساس گذاشتند. کارخانه مذکور برای عملی شوی برنامه صنعتی کنونی با سرعت جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2025 زمینه گذاشته با تطبیق هدف چهارم ملی صنعتی کنونی با سرعت کشور
нигаронида шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии майдони корхонаи саноатӣ 40 гектарро ташкил намуда, ба фаъолият оғоз намудани он имкон фароҳам меорад, то қисмате аз эҳтиёҷоти кишвар ба техникаву лавозимоти ҳарбӣ аз ҳисоби истеҳсоли ватанӣ бароварда шавад. ҳамчунин муҳим аст, ки 120 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин мегарданд. зимни суҳбат бо масъулини соҳа ва роҳбарияти корхона сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боз ҳам афзун намудани ҳаҷми истеҳсолот ва намудҳои маҳсулот ба талаботи замон мутобиқ сохтани сифати онҳо ва ҳамзамон ба роҳ мондани омӯзишу омодасозии мутахассисони маҳаллӣ ба онҳо дастуру супоришҳои мушаххас доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаи навбунёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интеразияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Дар корхонаи саноатӣ 15 намуди маҳсулоти тамоку истеҳсол мегардад. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. 16 май Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара корхонаи навбунёди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интеразияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи навбунёди саноатӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ ва техникаю таҷҳизоти беҳтарини аврупоӣ таъсис дода шуда, фаъолияти он ба истеҳсоли маҳсулоти тамоку бо технологияи рақами 1 дар ҷаҳон равона шудааст. ҳаҷми сармоягузории коргоҳ дар 2 марҳила $27 миллион ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти корхонаи мазкур ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар корхонаи саноатӣ 15 намуди маҳсулоти тамоку истеҳсол гардида, иқтидори тавлидоти он 3 миллиард дона дар як солро ташкил медиҳад. таъкид гардид, ки корхона давоми 1 соли оянда бо иқтидори пуррааш ба кор медарояд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Оксус Интеразия дар масоҳати 2 гектар бунёд гардида, дар он 80 нафар бо кори доимӣ таъмин гардиданд, ки аз ин шумора 70%-ро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо масъулини корхонаи навбунёд ба рушди муносибатҳои дуҷонибаву бисёрҷонибаи Тоҷикистон бо шарикони рушд ва сармоягузорони хориҷӣ дар бахшҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ баҳои баланд дода, иншооти навбунёдро намунаи олии ҳамкорӣ дар соҳаи саноат арзёбӣ намуданд. пешвои миллат таъкид доштанд, ки имрӯз дар Тоҷикистон барои рушди фаъолияти соҳибкориву сармоягузорӣ беш аз 100 намуд имтиёзу сабукиҳои андозию гумрукӣ пешбинӣ шудааст, ки ин барои пешбурди тиҷорату хизматрасонӣ ва истеҳсолот заминагузор хоҳад буд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Somon-Food Хатлон шинос шуданд. зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки корхонаи саноатӣ бо ҷалби $7 миллион сармояи хориҷӣ бунёд гардида то охири соли равон ба кор дароварда хоҳад шуд. самти асосии фаъолияти он истеҳсоли афшураи мева хоҳад буд. тибқи нақша дар корхонаи мазкур то 300 ҷойи корӣ таъсис хоҳад ёфт. иқтидори корхонаи мазкур дар як сол 100 000 тонна буда, дар он 15 намуди афшураи мева истеҳсол мегардад, ки ба таъмини бозори дохилӣ ва содирот ба хориҷи кишвар нигаронида шудааст. ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара, ки дар масоҳати 541 гектар бунёд гардидааст, 37 ширкати ватанию хориҷӣ ҳамчун субъект ба қайд гирифта шудааст. бо мақсади ноил гардидан ба ҳадафи 4-уми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва баландбардоштани сатҳи некуаҳолии мардум, ҳоло дар минтақаи озоди иқтисодии Данғара дар маҷмӯъ наздики 600 ҷойи корӣ ташкил гардидааст. ҳаҷми сармоягузорӣ дар соли 2024 аз ҳисоби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодӣ ба 34 миллион сомонӣ баробар буда, иқтидори умумии сармоягузориҳо аз оғози фаъолият бошад беш аз 2 миллиард сомониро дар бар мегирад. ҳоло аз ҷониби субъектҳои минтақаи озоди иқтисодии Данғара истеҳсоли маҳсулоти нафтӣ, металлоконструксия, қубурҳои полиэтиленӣ, маҳсулоти ороишии сохтумонӣ, коркарди меваи хушк ва ғайра ба роҳ монда шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 2024 54 миллион сомониро ташкил дод.
сокинони ноҳияи данғара дар амали сохтани сиёсати созандаи пешвои миллат мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои имрӯзу фардо ва дар самти эҳсоси баланди хештаншиносиву худогоҳӣ ватандӯстиву раиятпарварӣ намунаи ибрат гардиданд. Дар доираи тадбирҳои ободонӣ соҳибкорони ноҳияи данғара шурӯъ аз соли 2018 то соли 2024, яъне дар давоми 7 соли охир барои рушди соҳаи маориф ва беҳсозии сифати таълиму тадрис дар марказ ва деҳот 50 муассисаи нави таълимиро бо 28746 ҷойнишаст дар дубаст сохта ба истифода доданд ва ҳоло дар 24 иншооти соҳаи маориф аз ҷумла мактабу кӯдакистонҳо корҳои сохтмонӣ идома дорад. тафсилоти бештар дар ин хусус. дар 7 соли охир дар марказ ва деҳоти ноҳияи данғара зиёда аз 850 иншооти таъйиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода шуд ва ин тадбир дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии сокинони ноҳия дигаргуниҳои куллиро ба вуҷуд овард. дар ин давра барои рушди соҳаи маориф, беҳсозии сифати таълиму тарбия ва ҳалли мушкилоти норасоии ҷойи нишаст аз ҳисоби соҳибкорони ноҳия 50 муассисаи нави таълимӣ бунёд гардида барои насли имрӯзу оянда шароити муосиру ҷавобгӯи талаботи замон фароҳам оварда шуд. дар соли 2025 бо мақсади амалӣ намудани сиёсати созанда ва маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони ноҳияи данғара барои 14900 хонанда иловатан 12 муассисаи нави таълимӣ ва 12 муассисаи томактабиро барои 420 кӯдак бунёд менамоянд. ҳоло сохтмони мактабу кӯдакистонҳо дар шаҳрак ва деҳоти ноҳия бо ҷалби коргарону мутахассисони маҳаллӣ вусъат дорад. 6 моҳ қабл дар маркази ноҳия барои бунёди муассисаи нави таълимӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Азизулло Зувайдуллозода иқдом пеш гирифта шуда буд ва ҳоло корҳои охирин дар ошиёнаи 4-уми мактаб бо ҷалби 150 коргар рафта истодааст. 50 синфхонаи таълимӣ бо кабинетҳои фанӣ, 15 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ, ошхона, толори барҳавои варзишӣ, ҳамаи ин барои 3000 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. ин шабрӯз коргарон дар дохил ва саҳни бино машғули кор ҳастанд ва талош доранд ки сохтмонро бо сифати баланд ва муҳлати муайяншуда ба анҷом расонанд. ба ҳамин монанд боз 11 деҳаи дигари ноҳия аз ҷумла деҳаҳои Рахшонзамин, Корез, Сомондеҳ, Алиҷон, Маликова, Даштак, Тоҷмаҳал ва деҳаи Пушинг аз ҷониби соҳибкорон муассисаҳои наву замонавӣ бунёд гардида истодааст ки аз рӯи мушоҳида дар бештари онҳо корҳои асосӣ ба анҷом расидааст. ҳоло қисми ками хонандагони деҳаи Рахшонзамин дар мактаби кӯҳна таҳсил менамоянд ва акнун онҳо дар соли нави хониш соҳиби мактаби замонавӣ мегарданд, зеро дар ин деҳа сохтмони мактаби дуошёна ки барои 2160 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст идома дорад. нишондоди рекордӣ дар иҷрои рисолати бузург соҳибкорони ноҳияи данғара ба ҷои 165 иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 456 иншооти таъйиноти гуногунро сохта ба истифода супориданд ки иҷрои нақша 276.3%-ро ташкил медиҳад. соҳибкорони сами арзанда гузошта истодан дар шукуфоӣ ёки рушди ноҳия, на танҳо маркази ноҳия, балки тамоми гӯшаи канори ноҳияи данғара ва биноҳои зиёде қомат афрохта истоданд, боғчаҳои кӯдакона. пас аз оне ки пешвои маъзам миллат дар суҳбату вохӯрашон дастур доданд, аллакай муассисаҳои томактабӣ аллакай бунёд шуда истоданд аз ҳисоби маҳз соҳибкорони ватанӣ ва ин имконият медиҳад ки то таъсири амино ба хониш ба таҳсили донишҷӯён низ алоқамандӣ дорад, чаро ки аз ҳисоби бунёди биноҳо, хобгоҳҳо, ошхонаю дигар биноҳои истиқоматӣ донишҷӯён имконият доранд ки дар шароити бозам беҳтар таҳсил кунанд, фароғат намоянд ва ҳам зиндагӣ кунанд ва ин ба донишу савияи дониш онҳо таъсир мерасонанд ва чунин биноҳо ки аз ҳисоби соҳибкорон бино ёфта истоданд дар ҳудуди ноҳия кам нестанд, хеле бисёр ҳастанд ва мо аз будани чунин соҳибкорон, аз иқдоми онҳо,
از پیش گرفتن تشبث بی‌واسطه جناب عالی را پیشه نمودن افتخار میکنیم. از عزم و اراده و کار و رفتار هر یکی از این جوانمردان تربیت دیده زمان صاحب استقلالی برمیآید که آنها صدقاً وطن خود را دوست می‌دارند و برای فردای درخشان آن در عمل سعی دارند. من دانشجوی کورس یکمی فاکولته طبی دانشگاه دولتی طبی خطلان بعد از غالب گشتن در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است توانستم که سزاوار نام پرشرف دانشجو گردم و طبق نظامنامه‌ای که برای ما پیشنهاد شده بود توانستم که با این دانشگاه با نفوذ و دانشگاه دولتی طبی خطلان داخل گردیده و عین حال تحصیل خود را ادامه داده ایستادم. برای ما جوانان باعث افتخار است که برای ما پیشوای معظم ملت این گونه شرایط‌های معاصر و زمانوی را این گونه دانشگاه‌های با نفوذ با تمام شرایط‌ها با همه استادان صاحب تجربه را برای ما مهیا کردند که ما می‌توانیم در این گونه دانشگاه‌ها بعد از ختم مؤسسه دانش خود را تکمیل دهیم، صاحب اختصاص، صاحب کسب گوناگون شویم و توانیم که در آینده برای ملت و برای دولت خود خدمت صادقانه کرده باشیم. حالا در مرکز طبق نقشه ساختمان بینای تئاتر ملی در ناحیه دنغره، 2 مهمانخانه زمانوی 16 آشیانه، مرکز جوانان، 2 بینای نوی تعلیمی دانشگاه دولتی طبی خطلان، خوابگاه، بیناهای معموری و استقامتی، کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و صنعتی، مکتب و کودکستان‌ها، مرکزهای سلامتی در مجموع در 172 انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارد که همه این برای بهبود بخشیدن سطح اجتماعی اهالی و رشد ساحه‌ها زمینه می‌گذارد. عین حال ما در مرکز ناحیه دنغره قرار داریم که در اینجا بینای 16 آشیانه مهمانخانه 5 طرفدار ساختمانش ادامه یافته ایستاده است و عین حال ما در آشیانه پنجم کارهای وصلگری و سیمتوربندی را برده ایستاده ایم و در اینجا زیاده از 40 نفر استوهای محلی به کار جلب کرده شدند و ما کوشش میکنیم که بیشتر به صفت کار اهمیت دهیم و کار را با صفت بلند و در مهلت معین شده به انجام رسونیم. در ساختمان تئاتر ملی ناحیه دنغره زیاده از 65 نفر کارگر با کار جلب شده. عین حال در تاکورسی بنا کار رفته ایستاده است. ما ساکنان ناحیه دنغره از محترم جناب عالی منتظر هستیم که با ما جوانان امکانیت‌های خوب را فراهم آورده است و با ما امکانیت داده است که با همین خیل ساحه‌ها کار را فعالیت کنیم و در اختصاص خودمون کار کرده متخصص شویم. بیناهای تعلیمی نو موردی بهره برداری قرار گرفتند که از روی صفت و استانداردهای بین المللی جوابگو است و تمام همین شرایط امکانیت‌ها برای دانشجویان فراهم آورده شده است که با رسالت اساسی خویش که تحصیل کردن دانش اندوختن است بخوانند، بگیم تدریس بکنند و در آینده همچون طبیبان صادق با این ملت با این دولت به پایه برسند در خدمت خلق و وطن باشند. 28 دکبر سال 2024 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که در 5 سال آینده با استفاده از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری و با در نظر داشت هدف گذاشته شده برای فراگیری 50% کودکان سن و سال تا مکتبی بنیاد 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی و بیش از 1000 مؤسسه تحصیلات عمومی را تامین نمودند. با مقصد عملی نمودن دستورهای در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان به مجلس عالی ارائه گردیده در جماعت شهرک و دهه‌های رحمانیان، رخشان زمین، غرغره، پوشینگ، خورم زمین، صفابخش، نوربخش در عموم 12 مؤسسه تا مکتبی از حساب شخصان سخاوت پیشه ناحیه دنغره بنیاد گردیده ایستاده است. ساختمان مؤسسه تا مکتبی در دهه رخشان زمین با دستگیری صاحبکاران وطندوس ناحیه در ماه فوریه همین سال آغاز یافته تا این دم در آشیانه سیوم قرار داریم. عین حال 70 نفر کارگران محلی با کار جلب کرده هر روزه با کار مشغولند. موافق لایحه مؤسسه تا مکتبی برای 330 نفر کودک پیش بینی شده است. ما کوشش میکنیم که ساختمان مؤسسه را با صفت بلند به انجام رسونیم.
موافق لویحه هر یک مؤسسه تا مکتبی 2-3 آشیانه ساخته شده برای نسل خوشتوله زمان استقلال شرایط خوبی تعلیمی و فراغت فراهم آورده می شود. تا امروز کارهای اساسی در اکثر انشاءات تا مکتبی به انجام رسیده است. فعالیت نمونوی صاحبکاران و همکاری آنها با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دنغره امروز نتیجه ها را در سمت بنیاد و به استفاده دهی انشاءات جشنی افزون گردانیده است. سال 2020 در دهه غرغره چون یک مهمانخانه زمانوی با سهمی صاحبکاران محلی ساخته شد که امروز میتواند به مهمانهای داخل و خارج کشور خدمت رساند. از 3 آشیانه و 12 حجره عبارت است. در دهه ما امسال با اقدام همین صاحبکاران محلی یک بینای نوی زمانوی برای کودکان ساخته به استفاده داده می شود که آن هم از بسیار جهت برای نسل آینده اهمیت کلان دارد. اگر ما 10 سال یا 5 سال پیش بگیریم در اینجا اینقدر انشاءات های با حشمت اینقدر کارخانه نبودند. در آنجا به جای آنها همین زمین خالی خشک بود. انا امسال اگر کس 5 سال پیش ندیده باشد باز بیاد اگر ببیند احتمال که وقت خودش هم بفهمد که در حقیقت دهه غرغره یک دهه آباد، یک دهه زیبا، گل شکوفان، یک دهه هست که کس در آنجا زندگی کردنش خوشبختی است. حالا در ساختمان مؤسسه های تا مکتبی نزدیک 500 نفر به کار تامین بوده. بعد از مورد استفاده قرار دادن زیاده از 4000 کودک به تعلیم فرا گرفته می شوند. در دایره تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه دنغره دوام 5 ماه سال 2025 16 انشاءات تعیناتی گوناگون به استفاده داده شد و تا آخر همین سال طبق نقشه باز 60 انشاءات دیگر افتتاح می گردند که بیشتر آنها را مکتب و کودکستانها و مرکزهای نوی سلامتی تشکیل می دهند. ساکنی دهه کورز همین خیلی بینای تولدخانه نداشتیم. حاضر همین بینا شده از صاحبکاران ما میندار است که همین خیلی بیناهای زمانوی بنیاد کرده ایستادند. در دهه کورز ناحیه دنغره با اقدام صاحبکاران ناحیه دنغره ساختمان مرکز سلامتی رفته ایستاده است. این ساختمان مرکز سلامتی برای مردم دهه خیلی مهم بوده. در آن ساختمانچیان محلی و کار دائمی تامینند. موافق لایحه مرکز سلامتی دهه کورز 2 آشیانه بوده. در آن حجره های داروگذرانی، حجره طبیبی اویلوی، حجره تولد و دیگر حجره ها عبارت می باشد. مینتداری خیش را بیان میکنیم که چنین ساختمان ها در دهه های دوردست ناحیه دنغره رفته ایستاده است. بهسازی خدمترسانی طبی در دهه‌های دوردست و فراهم ساختن شرایط خوبی کاری برای طبیبان از هدف‌های محوری محسوب یافته. در این سمت در ناحیه دنغره تدبیرهای سریوقتی عملی کرده می‌شود. بنیاد 6 مرکز نوی سلامتی با تولدخانه در 6 دهه ادامه اقدام و تشبس‌های پرزیدنت کشور در سمت تأمین حفظ سالمی اهالی است که امروز با سهم صاحبکاران ساخته می‌شود. در مهلت 4 ماه بیناهای مرکز سلامتی و تولدخانه در دهه کورز، رخشان زمین، رحمانیان و دهه خرمزمین قامت افروخته در آنها کارهای آرایشی ادامه دارد. موافق لایحه مرکزهای نوی سلامتی 2 و 3 آشیانه به طلبات زمان معاصر بنیاد شده. در آشیانه یکم و دومی هر یک بینا 15 حجره کاری برای طبیبان و 16 حجره دیگر از جمله حجره داروگذرانی، حجره طبیبی دندان، حجره طبیبی اویلوی و حجره فیزیوتراپیوتی به نقشه گرفته شده است. همزمان با سهم صاحبکاران در 7 سال اخیر با مقصد سزاوار تجلیل نمودن جشن 30 سالگی استقلال دولتی و 35 سالگی استقلال دولتی 221 کیلومتر راههای مرکزی و بین دهه‌ها اسفالت پوش گردیده. در زیاده از 450 کیلومتر کارهای سنگفرش نمایی انجام داده شده است.
дар ноҳияи Данғара ба рушди саноат ҳамчун соҳаи афзалиятноки таъминкунандаи аҳолӣ бо маҳсулоти худӣ ва рушди истеҳсолот таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир карда мешавад. Дар замони истиқлоли давлатӣ барои расидан ба ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонӣ босуръат дар марказ ва деҳоти ноҳия коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ бунёд гардида, дар баробари афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ҳамзамон сокинон бо ҷойи кор таъмин шуданд. ما مینه‌داری خود را به جناب عالی و به صاحبکاران ناحیه دنغره میرسانیم که چنین کارخانه ها را تشکیل کرده. در کارخانه JDMM استحصال عبدالله زیاده از 40 نفر زنها کار کرده، معاش خوب به دست آورده زندگی خود را پیش میبرند. ҳоло дар ноҳия 53 корхонаи хурду бузурги истеҳсолӣ фаъолияти пурсамар доранд ки дар аксари онҳо маҳсулоти ивазкунандаи воридотӣ истеҳсол мегардад. دهه غرغره 10 سال پیشتر تماما دیگر بود. امروز باشد گلگل شکفته است. در آنجا خیابان‌های استراحتگاه‌ها، چایخانه‌ها، آشخانه‌ها، کارخانه‌های صنعتی به کار آمده است و چندین آدم‌های از همین جا بودگی بیکار بودند. آنها امروز به کار فرا گرفته شده است. کارهای دائمی رفته شده است و ما از آن افتخار میکنیم که در چنین مملکت و در چنین دهه زندگی و حیات به سر میبریم. اکنون این соҳа бо дастгирии соҳибкорон дар деҳот рушд менамояд. дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара яку якбора сохтмони 5 корхонаи истеҳсолӣ шурӯъ гардид. корхонаи паррандапарварӣ, корхонаи истеҳсоли қубурҳои полиэтиленӣ, корхонаи истеҳсоли макарон, корхонаи истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ ва корхонаи истеҳсоли равған дар муҳлати кӯтоҳ бунёд шуда дар оянда наздики 100 нафар сокини деҳаи Пушинг, Алиҷон, Ғиҷовак ва дигар деҳаҳои атроф ба кор таъмин мешаванд. کاری این انشاءات ها ادامه دارند و در مرحله به انجامرسی قرار دارند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 2 مؤسسه تا مکتبی، 1 بنای کاخی فرهنگ در دهه و بنای جماعتی دهات پوشنگ میباشند. با دستگیری صاحبکاران محلی کارخانه‌های استحصالی از قبیل یک فابریکه پرنده پروری، استحصال شیرینی‌ها و سیخ دوزندگی. дар деҳаи Пушинг ҳамзамон сохтмони 5 иншооти таъиноти гуногун идома дорад ки дар онҳо зиёда аз 200 нафар ба кор ҷалб шуданд. сохтмони бинои муассисаи нави таълимӣ барои 2160 хонанда дар Дуб аст. сохтмони 2 бинои муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак, бинои қасри фарҳанг ва бинои ҷамоати деҳоти Пушинг аз ҷумлаи иншооти сохташаванда ба ҳисоб мераванд ки то имрӯз дар онҳо корҳои зиёди сохтмонӣ ба анҷом расидааст. вақте ба чунин манзараву корзор менигарем, бевосита эҳсоси баланди ватандӯстии ҷавонони имрӯза дар сухан не, дар амал пеши назар ҷилвагар мешавад. طول 6 ماه می‌شود که در این بینای ساختمان کار و فعالیت داریم و میانه‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که صاحبکاران وطنی را دستگیری کرده و چنین انشاءات‌های زیبا ساخته به استفاده می‌دهند و ما جوانان دوران استقلالیت شکرانه از آن می‌کنیم که در وطن خودمان کار و فعالیت داریم. ساختمان بنا علاقه در مرحله انجامیابی قرار دارد و کوشش میکنیم که با طرح زیبا و صفت بلند ساختمان خود را به انجام رسانیده به استفاده دهیم. بنای جماعت دهات پوشینگ از 2 آشیانه عبارت بوده. در یکم آشیانه 8 حجره کاری و در دوم آشیانه 4 حجره کاری و 1 تالار مجلس واسع برای جماعت پیش بینی شده است و بنا با طرح زیبا و معاصر جوابگو میباشد. محض талошу заҳмат ва дастгириву ҳидоятҳои роҳбари давлат имконият фароҳам сохт ки ин гӯшаи ватан бо бунёди иншооти таъиноти гуногун рӯз то рӯз ободу зебо мегардад. мактаб мувофиқи тарҳ 2 ошёна бо синфхонаҳои барҳавои таълимӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон сохта шуда барои сокинон хоса насли ҷавони деҳа шароити хуби таълимӣ фароҳам оварда мешавад. با دستگیری صاحبکاران محلی در دهه پوشنگ ناحیه دنغره ساختمان بینای مؤسسه تعلیمی
که برای 1080 نفر در یک بست پیش بینی شده است ادامه دارد. بینای مکتب در مدت 6 ماه ساخته شده، کارهای آرایشی در آن ادامه دارد. در ساختمان مذکور عین حال 50 نفر با جای کار تامین میباشد. ما کوشش میکنیم که ساختمان مذکور را در مهلت معین ساخته به استفاده قرار دهیم. در دهه پوشینگ همزمان با جانبداری از سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکاران وطن دوست دو بینای نوی مؤسسه تحصیلات تا مکتبی بنیاد گردیده ایستاده است که تا این وقت چنین انشاءات در دهه موجود نبود. طول 7 ماه می شود در مؤسسه تا مکتبی در دهه پوشینگ کار و فعالیت می نمویم. در مدت 7 ماه دو مؤسسه تا مکتبی پورا با انجام رسیده که در دو مؤسسه 40 نفر کارگر با جای کار خوب تامین می باشند. ما میناداری خود را با پیشوای ملت می رسانیم که ما با دیگر دولت ها نرفته در همین دهه خودمون کار و فعالیت می نمویم، زندگی خود را با پیش می بریم. این شب و روز در دهه پوشینگ مستحکم نمایی و بنیاد راههای بین دهه ها وسعت دارد. تا امروز با مسافه زیاده از 2 کیلومتر راه بین دهه سنگ فرش گردیده است و کارها در این سمت باز ادامه دارد. اجرای سریوقتی نشان دهنده های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان که فراگیر سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی می باشد از هر یک ساکن وطن دوست کشور مسئولیت بلند را تقاضا می کند. از این رو صاحبکاران ناحیه دنغره در عملی ساختن سیاست سازنده پیشوای معظم ملت مکتبی صداقت و باوری برای فردای درخشان، تأمین زندگی شایسته برای نسل امروز و فردا و در سمت احساس بلندی خودشناسی و خودآگاهی و تندرستی و رعیت پروری نمونه عبرت گردیدند. برای در سطح بلند تیار شدن متخصصان در آینده پیشوای معظم ملت معارف را در مد اول گذاشته است. از همین لحاظ گفتن جایز است که امروز با دستگیری صاحبکاران محلی در دهه پوشینگ دو کودکستان و یک مؤسسه تحصیلات میانه عمومی کار آنها در مرحله انجام یابی باشد. این از آن شهادت می‌دهد که پیشوای معظم ملت معارف پرور هستند. از همین لحاظ چیزی که در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت خواهد کردند که باید که کودکستان ها زیاد کرده شوند. کودکان در کودکستان تربیت گرفته در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی با بهای مثل رفتاری نمونه و خوانش اعلی مؤسسه ها را ختم نموده و در آینده برای صاحب کسب شدن آنها تلاش‌های پیشوای ملت اساساً در همین سمت می‌باشد. این همه انشاءاتی که در ناحیه دنغره علاوه در دهه پوشینگ رفته ایستاده است، این هم باشد برای سزاوار پیشواز گرفتن 35 سالگی استقلالیت جمهوری عزیزمان می‌باشد. لازم به تاکید است که بخشیده به 30 سالگی استقلال دولتی در مرکز و دهات ناحیه از حساب شخصان سخاوتپیشه 23 مؤسسه نوی تعلیمی با 10960 جای نشست و از سال 2018 تا سال 2024 در مجموع 27 مؤسسه نوی تعلیمی با 28764 جای نشست ساخته به استفاده داده شده است که حالا خوانندگان در آنها تحصیل می‌نمایند. дар тамоми самтҳои кишоварзии ноҳияи данғара натиҷаҳо назаррасанд. фароҳам будани имкониятҳои табиӣ, замини ҳосилхез ва меҳнати пайваста рушди тамоми бахшҳоро таъмин намудааст. ҳамин аст ки ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар моҳҳои январ-апрели соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи соли сипаришуда 182% афзудааст. гузориши ҳамкорони мо дар ҳамин хусус таҳия шудааст. таваҷҷӯҳ кунед. нашунамои хуби ғалазор дар заминҳои обиву лалмии ноҳияи данғара бозгӯи он аст ки кишоварзон дар самти кишту парвариш ва истеҳсоли ғаладонагӣ таҷрибаи ғанӣ доранд. дар натиҷаи риояи чорабиниҳои муҳими агротехникӣ аз қабили коркарди босифати хок, риояи киштгардон, нуридиҳӣ, истифодаи тухмии хушсифати навъҳои ноҳиябандишуда ва нигоҳубини киштзор ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. زغیر میکنیم، کنجید میکنیم یا بعد گندم و افغان هم همین چی میبره، پامیدور، بادرین، کپوست، کارتشکا، پیاز همش هم میکنیم. اگون
عموما با بازار نمیخریم این چیزایی که هم دهقانی چی میبرن زمین را ثمرانک استفاده میبره. سهم خوجگی‌های تخم پروری ناحیه دنغره در تامین کشاورزان ولایت ختلان و دیگر شهر و ناحیه‌های جمهوری با تخمی‌های بلندحاصل نظررس است. مورد ذکر است که در نتیجه فعالیت وطن‌دوستانه و اندوختن تجربه غنی دنغره امروز به یکی از ناحیه‌های پیشرفته کشاورزی و صنعتی مملکت تبدیل یافته است. соли 2024 аз майдони 26886 гектар ғалладонагӣ кишоварзони ноҳияи Данғара 101189 тонна ҳосил ба даст оварданд ки 123.7% дурнаморо ташкил медиҳад. ноҳияи Данғара ки ноҳияи ғаллакор аст ва аксарияти мисол зироатҳои ғалладонагӣ дар ноҳия кишт карда мешавад ва имрӯз истеҳсоли хуби зироатҳои ғалладонагӣ ҳам низ ҳаст ва ҳамкории зич доранд низ олимон ва дар ин ҷо бештар навъҳои ғалладонагии маҳаллие ки аз ҷониби олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон мисол офарида шудаасту кишт мегардад ва ҳосили дилхоҳ низ дода метавонад. ба ҳолати 1 майи соли 2025 дар ноҳияи Данғара масоҳати кишти ғалладона бо лӯбиёгиҳо 20375 гектар, картошка 497.2, наск 224.9, нахуд 289.6, ҷуворимака барои дон 41, дигар лӯбиёгиҳо 71.5, зироати техникӣ 6378, сабзавот 821 ва хӯроки чорво 131.1 гектарро ташкил медиҳад. дар байни боғҳо помидор, тарбуз, ҳамин онче ки дар ҳамон хоҷагӣ дар кора мекунанд, зиндагишон пеш меравад. дасти ҳосил гирифтасиям ғалладонаро ҷамъ карда ҷошта ҷугори мака, савзӣ, ҳамин маҳсулоте ки 2 бор 3 бор гирифта мешавад ҳамо мекунанд. одамое ки замин доранд, коркард, боғу роғ доранд, хушона ҳамо боғи хушон даромад мегиранд ва бозорам намераванд. бо назардошти серсоҳа будани хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Данғара аз ҳисоби зиёд шудани чорвои калону майда, парранда ва васеъ гардидани масоҳати ҳавзҳои моҳиву афзоиши оилаҳои занбури асал, истеҳсоли гӯшту шир, тухм ва моҳиву асал низ зиёд гардидааст. соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Данғара истеҳсоли гӯшт ба 113.5%, шир 106.1 ва тухм ба 119.2% баробар гардидааст. фароҳам будани рӯзҳои сершумори офтобӣ, хоки ҳосилхез ва фаровонии оби полезӣ имконият додааст ки кишоварзон ба гирифтани дусеҳ ҳосил муваффақ гарданд. ҳоло масоҳати заминҳои корам дар ноҳияи Данғара 32377 гектарро ташкил медиҳад ки 11493 гектари онро заминҳои корами обӣ ташкил медиҳад. 37 гектар замини оҳӣ дорем. 26 гектар пахтай, 10 гектар гандум, боқӣ мондааш инак 60 сотиқта картишкай, 50 сотиқ палакия, ина 1 гектар пиёзай. ҳосилноки ҳар сол ҳамин пахтай 35 сентинер мезгара, гандум 40 сентинер, картишка 5-600 сентинер мешава, пиёзам ҳамин хелай. Зиндагимон пушти ҳамин замин ай. Картишкаро мечинем, ҷоҷда кинҷид мекунем, ҷугори тухмӣ мекунем, лӯбиёгиҳо мекунем, ҷои гандумда ҷугори барои силос мекунем, мо тухмӣ мекунем. меҳнат кунӣ, зиндагӣ беҳтар мешава. мо ҳам мекунем, зиёдтиша мебарем, бозорда мефурӯшем. мо ина картишка, пиёз, итари чизоро намехарам, руған, итари чизоро ай бозор намегирем. мо ҳама шахмон истеҳсол мекунем. таҷрибаи кишоварзони ноҳияи Данғара оид ба маданияти истифодабарии замин, бахусус заминҳои обӣ беҳтар гардида, ҳамасола масоҳати заминҳое ки кишти такрорӣ гузаронида мешаванд, тадриҷан афзоиш меёбад. ин аз иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бармеояд. бо роҳи аз худ кардани заминҳои нав,
و تدریجاً بهتر نمودن حالت ملارتیوی زمین‌ها، مساحت کشت زراعت همه‌ساله زیاد کرده می‌شود. کشاورزان ناحیه دنغره به همگان معلوم است که امروز تجربه خوبی بخپروری به خصوص پولیزی پروری دارند و امروز نیز یکی از استحصال کنندگان اساسی به خصوص درختان میوه دهنده گفتیم دونکداران و تخمکداران هستند و از زراعت‌های پولیزی باشد تربوز، خربوزه که دهقانان اصیل نیز هستند در اینجا که استحصال خوبی زراعت‌های پولیزی را به راه ماندند و می‌توانند که یک تجربه بای برای دیگر شهر ناحیه‌های پولیزی پرور باغ و تاک پرور شود که تا اینکه آنها از ثمرناک استفاده بردن زمین ها از استحصالات خوبی و اینچنین تکنولوژی پرورش درسته که از جانب دهقانان خود ناحیه دنغره به راه مانده می شود اینچنین استحصال خوبی زراعت های پولیزی که از امروز در تامین امنیت غذایی کشور سهمگذار است سهم نظارت خود کشاورزان ناحیه دنغره می باشد. соли 2024 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи данғара 18035 тонна картошка, 83761 тонна сабзавот ва 78114 тонна пулезӣ истеҳсол гардидааст. айни замон дар ноҳияи данғара ҷамъоварии меваҳои донакдор аз қабили гелос ва зардолу идома дорад. пиёзу картошкаи барвақтӣ низ рӯзҳои наздик ҷамъоварӣ карда мешаванд. дар ноҳияи данғара ба истифодаи оқилонаву самараноки замин аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. аз меҳнати садоқатмандона ба замин дастурхони сокинон пурнозу неъмат гардида сатҳи некуаҳволиашон солтосол беҳтар мегардад. аз замини назди ҳавлигӣ ду се ҳосил мегирем помидор бодринг оли буд шид буд меканем бо айсар мекунем самаранок истифода бурдани назди ҳавлигӣ ҳосили хушрӯ метан иқтисоди ҳамин хонара баланд мебардорад то 5 тоннара ҳамин 2 сотиқ помидор мегирем дар фурӯш душворӣ нест ҳамин рӯз ҳамин помидора бурдум килоша 15 сими додум ҳамин 4 сотиқ ҳамин назди ҳавлигӣ ҳамин гармхона тахминан ҳамин 40 000 сомонӣ фоида ба даст меорем. дар ноҳияи данғара ба рушди соҳаи боғдорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар ин самт яке аз дастовардҳои хеле муҳим афзудани истеҳсоли мева ва зиёдшавии иқтидори содиротии мамлакат аз ҳисоби саҳми кишоварзони ноҳияи данғара аст. солҳои охир дар ноҳияи данғара бештар ба бунёди боғи дарахтони меваҳои содиротӣ таваҷҷӯҳ зоҳир мегардад. бо мақсади иҷрои супоришҳои ояндадори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳисоби заминҳое ки барои боғу тогзор мувофиқанд масоҳати боғот меафзояд. ангурҳои тойфӣ дорем ҳусайнӣ амирӣ дар инҷо ҳаме мувофиқат мекуна ба замину хоки данғара олу анор нок бисёр мувофиқат мекуна заминҳои ноҳияи данғарада ҳозир хеле дар ноҳияи мо рушд кардагия боғ токпарварӣ ҳар сол боғ бунёд кеса боғҳои нав интисобӣ боғҳои ҳамин маҳаллӣ бисёртар ангури тойфӣ дар ноҳияи мо бисёртар аст. рӯзанагӣ хуб мо хомток мекунем дору метем об метем ҳисоби ҳосил даромад ки мебинанд бисёр завқманд аст. бо роҳи зиёд намудани майдони боғу тогзори замонавӣ бо истифода аз технологияи инноватсионӣ ба рушди воқеии соҳа дар ноҳияи данғара замина гузошта мешавад. ба ҳолати 1 январи соли 2025 дар ноҳияи данғара 1976 гектар боғ ва 2073 гектар тогзор мавҷуд аст. имрӯз дар шароити ноҳияи данғара боғу тогзорҳои типи нав ки имрӯз дар шароити ҷумҳурӣ зиёда аз 1100 гектар аллакай боғҳои интенсивӣ бунёд гардааст ва дар шароити ноҳияи данғара бошад боғҳои супер интенсивӣ аз ҳисоби навҳои ҳам дохилӣ ҳам хориҷа бунёд гарда истодааст ки ин имконият медиҳад дар оянда ҷиҳати боз ҳам истеҳсол намудани худи меваҳои хушсифати ватанӣ инчунин минтақабобшавии навҳо ва омӯзиши навҳое ки аз ҷониби олимон дар ин ҷо гузаронида мешавад пешниҳод гардад ки аз ҳисоби боғҳои интенсивӣ суперинтенсивӣ фонди тиллоии бахусус навҳои ватании мо бой гардад. иқлими ноҳияи данғара барои парвариши боғҳои мевадиҳанда мусоид буда манбаи меваҷоти болаззат ашёи хом барои саноати коркард ва афзоиши иқтидори содиротии мамлакатро ташкил медиҳад.
ноҳияи Данғара яке аз ноҳияҳои калонтарин дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта дар рушди соҳаи кишоварзӣ бахусус соҳаи боғ токпарварӣ низ пешрафта аст ва имрӯз дар чуноне ки мо медонем иқлими ноҳия иқлими континенталӣ аст ва хушк тағйирёбанда ҳаст низ дида мешавад ва дар ин ҷо ҳама намудҳои дарахтони мевадиҳанда бахусус донакдорон тухмакдорон низ парвариш меёбад ва бештар аз намуди чормағзиҳо бо дом чормағз ва намудҳои дарахтони бахусус донакдорон бошад зардолу олу гелос бештар парвариши хуб дар шароити минтақа дорад ки яке аз истеҳсолотҳои ноҳия асосан аз ҳисоби дарахтони донакдор ва хусус олу мебошад ки дар шароити ноҳия хуб парвариш меёбад ва ҳамасола низ ҳосили дилхоҳ медиҳад. дар соли 2024 боғдорони ноҳияи Данғара ба ҷои 21751 тоннаи дурнамо 42341 тонна меваҷот истеҳсол намуданд ки баробар ба 194,6% иҷрои нақша аст. кишоварзони ноҳияи Данғара дар парвариши сабзавоти барвақтӣ низ таҷрибаи омӯзанда доранд. аз гармхонаҳои мавсимӣ дар як сол зиёда аз 3-4 ҳосил мегиранд ва сол аз сол аз ҳисоби даромади иловагӣ масоҳати гармхонаҳо васеъ карда мешаванд. дар 4 фасли сол бошад фаровонии сабзавот дар бозор таъмин мегардад. аз бобоҳо бибиҳои мо зарбонасал монда буд, ҳамсояро дида ранг мегирад. ин гармхонаро баъд ташкил намудан мо дар деҳаи мо бисёр нафароне ҳастанд ҳозир ба ҳамин чунин кор машғуланд. беҳад бисёр одамо дар заминҳои назди ҳавлигӣ ба чунин корҳо машғуланд, зисту зиндагонии худро пеш бурда истоданд. дар хона келин, набераҳо, фарзандон ҳама ба анами кор машғулем. ҳамаи дастур роҳнамоиҳои ҷанобро чун гавҳараки чашм медонем, зеро барои ободию беҳбудии халқи Тоҷикистон аст. ҳар як шаҳрванд Тоҷикистонро не хонаи худ, оилаи худро таъмин созад, худ Тоҷикистон обод мешавад. серӯ пурие ки дар Тоҷикистон аст ба назарам дар ягон ҷо нест. дар 4 содиқ гармхона ташкил шудааст. 8 то 10 нафар ба ҷои кор таъмин аст. мақсади мо фоида аст ва таъмин намудани бозор. имрӯз ҳадафи кишоварзони ноҳияи Данғара ба он равона карда шудааст ки бо аз ин бештар намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми бештар гузоранд. сокинони ноҳияи Данғара аз захираву имкониятҳои мавҷуда пеш аз ҳама замин ва об самаранок истифода карда мунтазам ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд менамоянд. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон ва хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам шинос шуданд. зимни боздид аз хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам иттилоъ дода шуд ки он соли 2009 дар асоси дастури ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии боғҳои он 70 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи агротехника дар майдони 25 гектар гелос, 4 гектар шафтолу, 2 гектар зардолу ва дигар навъи дарахтони мевадиҳандаро ки ба минтақа мутобиқ аз парвариш менамоянд. аҳли заҳмати хоҷагӣ дар парвариш ва нигоҳубини боғҳо таҷрибаи ғанӣ андохта то пурра ба ҳосил даромадани ниҳолҳо байни қаторҳои онҳоро самаранок истифода мебаранд. дар баробари пешниҳод ба бозорҳои дохиливу хориҷӣ ҳамзамон ба миқдори зиёд дар сардхона низ маҳсулот захира мекунанд. дар боғи гелоси хоҷагии деҳқонии Эмоми Аъзам асосан навъҳои барвақтии бурлат ва кордия парвариш мегардад ки ба иқлими минтақа тобовар буда барои содирот низ мувофиқ мебошад. сипас пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни парвариш ва нашъунамои зироати кишоварзӣ дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон шинос шуданд. мавриди зикр аст ки кооперативи истеҳсолии Сомонҷон бисёр соҳа буда хоҷагидорон бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба кишту парвариши сабзавоту полезӣ, ғаладона, зироати техникӣ ва боғу тогзор машғул мебошанд.
ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар майдони 800 гектар гандум, 15 гектар зағир, 180 гектар ҷав, 190 гектар пахта, 52 гектар сабзавоту полезӣ ва дар 34 гектар ҷувори макайдон кишт карда шудааст ки ҳама нашъунамои хуб доранд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар боғҳои хоҷагӣ ба парвариши дарахтони мевадиҳанда аз ҷумла бодом, шафтолу ва олуи сиёҳ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки дар кооперативи истеҳсолии Сомонҷон дар масоҳати беш аз 480 гектар боғҳо бунёд ёфтааст ки аз он 180 гектар себ, 75 гектар бодом, 100 гектар олу, 12 гектар чормағз, 6 гектар ангур, 6 гектар нок ва 3 гектарро боғи гелос ташкил медиҳад. дар ин хоҷагӣ масоҳати боғҳои интенсивӣ низ тадриҷан зиёд карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти назарраси хоҷагидорони кооперативи истеҳсолии Сомонҷонро намуна арзёбӣ карда ба меҳнати садоқатмандонаи аҳли заҳмат баҳои баланд доданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои меҳнатии хоҷагии ҷангали ноҳия дидан карданд. дар намоиш маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз ҷумла сабзавоту полезӣ ва меваи тару тоза, хушкмеваҳо, ғалладона ва неъматҳои дигари табиӣ муаррифӣ карда шуд. дар хоҷагии Сомонҷон зимни шиносоӣ бо рафти парвариши сабзавоту полезӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нашъунамои пиёзи барвақтӣ ки қариб расидааст ва пиёзи кишти такрорӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуда ба масъулон барои риояи қоидаҳои агротехникӣ ва агробизнеси муосир дастуру супоришҳои мушаххас доданд. тавре иттилоъ доданд ҳосили интизорӣ аз ҳар гектари пиёзи барвақтӣ 500 сентнер аст. ҳамчунин зикр гардид ки дар ин мавзеъ 35 гектар замини лалмии бекор ба таври қатрагӣ, шодоб ва ба гардиши кишоварзии обӣ дароварда шудааст. имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи 56-уми шӯрои роҳбарони ниҳодҳои амниятӣ ва хадамоти махсуси кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил оғоз гардид. тафсилот дар ин хусус. дар ҷаласаи пленарӣ аъзои шӯро таваҷҷӯҳи асосиро ба такмил додани ҳамкории хадамоти махсуси давлатҳои аъзои иттиҳод дар самти мубориза бо терроризм, ифротгароии мазҳабӣ ва киберҷиноят равона карданд. тадбирҳои иловагӣ оид ба муайян намудани ячейкаҳои хуфтаи созмонҳои террористӣ ва экстремистӣ дар қаламрави кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил, таҳия ва тасдиқи лоиҳаи санади таҳлилӣ ки арзёбии ҳамаҷониба ва пешгӯии рушди таҳдидҳои амниятӣ дар қаламрави кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақилро инъикос мекунад, коркар карда мешаванд. иштирокчиёни ҷаласа ҳамчунин натиҷаҳои татбиқи барномаи ҳамкории кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба мубориза бо терроризм ва дигар зуҳуроти зӯроварии ифротгароӣ барои солҳои 2023-2025ро дар соли 2024 натиҷагирӣ хоҳанд кард. ҳамзамон ҷаласаҳои мақомоти кории шӯрои роҳбарони ниҳодҳои амниятӣ ва хадамоти махсус оид ба самтҳои мушаххаси фаъолияти оперативӣ ва хизматӣ баргузор мегарданд. таъмини амнияту суботи кишвар, зиндагии осоиштаи мардум ва ҳифзи арзишҳои милливу давлатӣ дар ҳама давру замон вазифаи муқаддаси ҳар як ҷавонмарди худогоҳу худшинос арзёбӣ мешавад. дар шароити кунунӣ ки терроризму экстремизм ҷомеаи ҷаҳониро таҳдид мекунад, на танҳо хизматчиёни ҳарбӣ, балки сокинони касбу кори гуногун дар эҳтиёт қарор доштаро низ зарур меояд ки ҳушёриву зиракиро аз даст надода ҷиҳати таъмини мудофиаи ҳудудӣ ва баландбардоштани қудрати мудофиавии мамлакат саъю талош намоянд. вобаста ба ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии мудофиаи ҳудудӣ ва омодагии сафарбарӣ дар ноҳияи ҷайҳун ҳамкасбони мо аз маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиа гузориш медиҳанд. муҳтарам сарвар истоди генерали қувваи мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, айд шахси захираи сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ сафар останд. давоми 4 рӯзе ки ҷамъомаду машғулиятҳои таълимии мудофиаи ҳудудӣ ва омодагии сафарбарӣ дар ноҳияҳои назди сарҳадӣ вилояти Хатлон ҷараён дорад, он бори дигар нишон дод ки шаҳрвандон ҳам аз вазъи ноустувори ҳарбии сиёсии минтақа ва ҷаҳон огоҳанд ва бо мақсади ҳимоя аз манфиатҳои давлату миллат доимо баҳри иҷрои вазифаи конститутсионӣ ва ӯҳдадориҳои ҳарбии хеш омода мебошанд.
дар ноҳияи ҷайҳун сокинон бо дарки муҳимияти ҳамин рисола дар вақти муайян ба макони баргузории чорабиниҳои ҳарбӣ ҷамъ омада дар ҳайати взводу ротаҳо ва батальону бригадаҳои таъин гардида дар сафи ҳамхизматони хеш қарор гирифтанд. Дар доираи чорабиниҳои санҷишӣ ва омӯзиши ҳаматарафаи захираҳои сафарбарӣ ҳолати омодагии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта ва сохтору ниёдҳои ба ҷамъомад фаро гирифта шуда дар ин минтақаи мудофиаи ҳудудӣ санҷида шуд. аз натиҷаҳои хубу назарраси ба даст омада дар рафти чорабиниҳои санҷишӣ дар ноҳияи ҷайҳун ҳайати роҳбарии студи генералии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ва масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия изҳори қаноатмандӣ намуда ин ҳама иттиҳоду сарҷамъиро нишонаи олии садоқат ба халқу ватан арзёбӣ карданд. лейтенанти хурд ҳусейн абдураҳмонов давоми 5 сол аст ки ба ҳайси афсари эҳтиётӣ дар қайди комиссарияти ҳарбии ноҳия қарор дорад ва борҳо зимни баргузории чунин ҷамъомадҳо иштирок намудааст. барои иштироки фаъолона ва дарки баланди масъулияти фарзандӣ ба ном бурда дар ин ҷамъомадӣ бошукӯҳ ба таври хотирмон рутбаи навбатии афсарӣ тақдим карда шуд. имрӯз бо фармони вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон бо рутбаи ҳарбии навбатӣ сарфароз гардонида шудем. мо ҷавонон ҳамеша кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ба ватан модар ва давлати худ ва пешвои миллати худ содиқ бошем. дар маҷмӯъ наздики 10 нафар афсарону сарбозони дар эҳтиёт буда соҳиби рутбаҳои ҳарбӣ гардиданд. ҳамзамон як қатор волидайни хизматчиёни ҳарбӣ ки фарзандонашон дар сафи қувваҳои мусаллаҳ ба таври намунавӣ хизматро пеш мебаранд бо сипосномаҳои вазорати мудофиа қадрдонӣ карда шуданд. имрӯз дар ноҳияи ҷайҳун бо иштироки васеъи сокинони ноҳия ҷамъомади ҳарбӣ тавир гардид ки дар он шаҳрвандон бо як рӯҳияи баланди сиёсӣ бо як рӯҳияи баланд иштирок намуданд дар ҳифзи марзи буми ватани хеш омодагии худро нишон доданд. боиси ифтихор аст ки аз ҷониби роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон барои ман имрӯз дар чорабинӣ рутбаи афсарӣ тақдим карданд. ин боварӣ моро водор месозад ки дар оянда ба як ҳисси баланди ватандӯстӣ дар чорабиниҳо фаъолона иштирок намуда садоқати худро нисбат ба давлату миллат нишон диҳем. ситоди минтақаи мудофиаи ҳудудии ноҳияи ҷайҳун ки таҳти роҳбарии сардори студи генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ҷалби сохтору мақомоти дахлдори ноҳия доир гардид. дар рафти он ҳадафу моҳияти баргузории чорабиниҳои пешбинӣ гардида дар самти сафарбарӣ ҳолати омодагии қувва ба воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ техникаҳои хоҷагии халқ ва дигар масъалаҳои вобаста ба ин соҳа мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт.